sa go pša ke hlogo e šoro. E galefile le go feta. Tšee, e nwa se. O swanetše go tsena ka gare gomme o khutše. Nka se kgone, mafodi a ka a nyorilwe. Ke feditše dikgwedi tše 3 ke a godiša. Nka se a tlogele gona bjale ka lebaka fela la hlogo ya go opa gannyane. E re ke dire seo. Aowa, wena ka mehla o dula o nošetša se sengwe le se sengwe go feta tekanyo. Khanyisa, diatla tša gago di bonala di rurugile. Le sefahlego sa gago. Ke gabotse. A lebelele. Gona go lokile. Ke tla khutšanyana. Khanyisa, sefahlego sa gago se bonala se rurugile go fetiša. A o ile wa boela ka ntle go šoma ka serapaneng? Aowa, ga se nke ke šutha letšatši ka moka, gomme hlogo ya ka e sa opa o šoro. Gabotse ke a belaela. Ke gopola mošomedi wa tša maphelo wa setšhaba sa gešo, Nomsa, a bolela se sengwe ka maswao a kotsi. Ke eng tšeo? Maswao a go tšhoša ke dilo tšeo o swanetšego go di lebelela, gobane a ka hlolwa ke tlhakatlhakano ya tša maphelo ya kotsi. Bjale ka gore ke gopola ka yona, go opya ke hlogo le go ruruga diatla, sefahlego le maoto e beile tše dingwe tša maswao. Ke eng tšeo? Eng? Ke ka lebaka la eng o sa mpotša pele? Akanya ka gore o nthibelele go šoma ka serapaneng. O bona mafodi a ka, ga se a gola go fihla mo ka bo wona. Khanyisa, a o lebetše ka ga lefodi leo le golago ka gare ga gago? Le ga teng. Bjale maswao a mangwe a kotsi ke afe? Hlogo ya go opa ga šoro, dihlabi ka maleng, dikotwane bjalo ka bolwetši bja go wa. Go se kwe lesea le šutha ka morago ga dibeke tše 28 o imile, go tšwa madi bjang kapa bjang sethong sa bosadi, seela go tšwa sethong sa bosadi pele ga dibeke tše 37 tša boimana. Bjale re swanetše go dira eng ka go opa ga hlogo ya gago le go ruruga ga diatla le sefahlego? Ga ke gopole. O ka kgona go leletša Nomsa Community Healthcare Worker ya ka. O nyaka gore o ye tleliniking ya kgauswi le semetseng ka lebaka la gore o opša ke hlogo e šoro. O belaetšwa gape le ke gore diatla le sefahlego tša gago di rurugile. O hloka tekolo ya kgatelelo ya madi. Gomme, gape le teko ya laboratori. Oh, gona re tshwanetše go ya ka pela ka mo go kgonegago. Ee, e fela ga ke tsebe gore bjang. Ga wa swanela go sepela le ga teng. Ke tla bona ge mantla ka re adima koloi ya gagwe. Seo se ka tšea nako e telele kudu. Nakong e nngwe ya diketelo tša ka, nna le Nomsa re dirile lenaneo la potlako go maemo a bjalo ka a. Tsela ya ka pela-pela go nna ya go fihla tleliniking ke ka thekisi. Ebile ke bolokile tšhelete ya se ka gare ga lepokisi ka fase ga mpete. Khanyisa, ke thabile gore tlile tleliniking le semetseng. Ge nke bo letile, nke be go tle le ditlhakatlhakano tša ditšhošo tša bophelo go wena le ngwana wa gago. Boimana bjo bontši ga bona ditlhakatlhakano. E fela, di ka hlagela go mang goba mang. Go bohlokwa gore o tsebile maswao a kotsi a o swanetšego gore wa hlokomele. Gomme, o na le leano la go hwetša thušo ya tša maphelo le semetseng. Ke swanetše go leboga Community Healthcare Worker ya ka go seo. Nkabe ke ile ka ba le kgatelelo ya monagano e šoro ka ntle le lenaneo la potlako leo re le dirilego. O na le Community Healthcare Worker ya go loka. Bjale, re tlile go o hlokomela. Gomme ra tišetša gore o dula o phetše gabotse, gape o khuditše, o fihlela o belega lesea la gago le lebotse. Ee, Khanyisa, o hloka go khutša. Seo se ra gore o ntumelele ke go thuša go fetiša ka mešomo ya ka gae, gape le go nošetša mafodi ya gago.